Edumasa why a complainant one wabano kuna drew John Dorman I want so one kind eho and yen ya jinimua asemna nya case God okay in court abije jo video na me ka some pen I ready am fanto so mamiasa ami jo video no fanto so ye shade ya dwuma ya ye ya boa nipa na kwanya nipa bi na ma Josephine ye beja papa ye ama nipa ye mobo mo kai sa show we ababa we ya wote we my volume my volume no mo ma sound no ma ye Pacham ko ni new hope ayu abefudi ni bia peja kosre na bo jo zimno fare ma panti ya Fari ma panti ya muntu ba cho ba ko ma mi wa nya brodi afedo ma ya duro me de aduro ni ye ma e ko ya esa ba ya ro de aduro ni ya enkobi efiri ho ya le na ka me ba ne so enti ye na me frɛ me ma me mo eso mo boy na ma ni sei na to ma abana bi atwa ne scan ni wie ya o mo na sa wo be ni ba bi ya anya ne ya le bi ya ni nufuo ni mu na o mo yi no de ma ye Intina say, ana mama mo yesa, me fa ne mra. We wono mo try ho bibiduro ni hwe. Oh, but some children e ko no, e ko di na wo try. Say on fa be man puda. Ba ma bra no. Fa be ma da. Fa baby a ona fa bro sama konum ni nufa na dwoa. Ba sama yakofa bra ni. Se ni fie be ifo kwapa kwa sampani bi na edi ngwa asemsi no. Bra na dwoa kondra ni krama konum akura no fo ai. Inti na bema be no so ti sajwati ni turu mu ahwiasa wo ba yale wi ade antese no wo ba no abra no 5 cedi na chrese mo ko ye no Josephine ukun wo nya adwuma amede beti wo ti ni ma abna mo ko ye no papa onya adwuma galamse no ye eye Ebusia for that video way about you Josephine nene pa ma abena betina ha ma Josephine be su mini obi a o na dofo ne aboafo mo do yen adwuma nti di a kire de ne ko konfa no chi dimpai bodin town o machi e ma ne ba no futo no wo mo pe ba bi atena na me sa tena TV so ma ye maami bi o America friend na wo mi One name baby also in said your program duty medo ne fia wasi onu kra metina mu da ne ye de safo abreye wa ha e na papa wa ni ni bai on beje safo ano e no mkotena fio wo mko fio se wom eno ano no kamimpo ye franka sense of mame yedase e bi ansi e no ne ba man from mama family called da si so mko fio Sika ya jeje ma wom enege ya so dru so folaya ni table free etifi ko pema poye fruit soma wenye dwetira kuta no tru so betra ni na no wonyam ah wo ni pema na tie yo ena chese obesu ye se ne ho kire no wanwan ena ko tena fie no wakwo obi fie no na wakwo no wote ho one be ma no eti enu anajo ena if you run from say what you need na sister how dey ma mi so go tell me say na wanyam ku ya ni mo ase enu akotena fi onam say oh minim what's me black ko wonu ma wa wo peche eti wo mo ba akọ se fa se be busumi be enum ni eti obetena ha no wanyam ti ya do ni ku kaka eti sana mse mateme paneche twika no no di mate no ane me fra papa way 9 times one fa de to so 10 na ne bare 5 na so maame we oni wakotade na so yakola bone wo maame a wa peche okotade na me pese me di ma no beka bibi mo de mo tie nipa ya mo papa mo de bone betuaka na bedi mochi akwasem e bedi mochi na me kate ko no abije from besinde wo manfa awomachi mi da ho na nipa na
Bogane de safo ma ne de brɛ wo mo ha ne frɛ me sɛ ɛno no yi o mo ne ma de safo no agya ntam ho atu sɛ ni bra ne megye ne safo Joseph you no Obama abra me sumu bre baby amokro na munti sa papa we me nye bie mu da di hu adanse sei Joseph ni wo ba ma apena ane se anwen Joseph ya uton fruit wo so for lie papa ye ma wo ya se dani kafasafo ni pobre yen ni yefre ni pa no meje odi ajantam ho afre bra na enam so de safa na jantu onkoje na ka ni decoder pan obeba betu yo onkotu oni nyame nko Mr. Champon na de da ho no so mami asma ya wo kan na no bi na me bi se wo school ho no mo se akoda no wanya ko bia ho no mo school na se we friends we free asama eti akola ya mi twa no me se me de ne kwato mo awire mu anopo chi a me ma hye na nim kora won fa na se mo nko because o me nyina be papa be wie say ya no be ba be o fa na se mo nko woman is very ungrateful wow me si gay abi jo mo fa ne tonchai me trade no free anko Australia oh ana wa bi jo no ye wo ye advert ma oni to re to wusuru oh dabi in fact wa ma ye nsesi from Kevin fato so mame esi abai we what of fruit so for life your friend Joseph on ne ba ma abra wonye nipa gay we what sister ne man ran ado atu me frifie ho obi fia on tena mu da e de safo na ja afre bra ne se me de safo na ja eti kwaje na de cha me ba betumi pan gay we Mr. Champo tini taw ya bre ko so mami asuma ya wo kan in fact me ra wo pa che say wa boy enkrofo nhira atogu na no bi na me finding out ese akoda wo mo ba ha se ne yehu wo mo ebiem ena me na ba ko ya ka kire me say ma oni school no mo biem o enti na me nim se bi kura obeba be da se kura wa fidie so me so mo free am friend am na fada and my friend 9 times they touch to 10 na ne ban fire we chese no de bibi esie wo hinni one ne ban nyina and wo de ne ban ato adrom wa tire ne ban no etima abra no eda nanim enti chese no ne be ba kwa na bia na o mutifie ho yo let me jump office when yasem anti Paulina 1 minute my lady eradi nyankopon wo nhira wo cause me kai pa that time wa na wo sole ahomache bo afa awa ai we mo na wo sansuo sabin predu asare wo huru nufo so no wa bo akwala idin nyame ye na dom ma wo ba fidikesi yi so wo besu ya kirei obeda nyame ase na se na bibi shantuma mo my lady na se nka sabi o me kan sei se ayejoyi Josephine se no eni papa pa sabi nka de ba nufu be sei ye mo papa na mo de boni atue ni paka na wo beduru ha wonyem wo de be ma ne ti enyem ku kaka my lady haya na wo kan yo wudi ne ho adanse so wo betwa obi agya de ojo ne ba idie ka wo bedi wo mo ho adanse fe boni ode atua ye ka nanso nya hwe nya no nti na my lady wadawroma ye begyan ama obi nhira ye de abono ono de wo be ye biara bia me ka me se da wanim wo betwa se nya ne papa anase sabe produce an wo be so da homache be bo mpa ya ta na echi abanyame aye na dom na wo so de boni mom de betua ka ye nya amanyame be de manu asi odi nka pole na de ha mi poso obi fie frɛ nipa no sɛ bra wo de ɔkyena bɛgye safoa wɔto nura na dwo no ɛde safoa gya afrɛ no asɛfie bɛsi bi ɛfa seda manyame yo yɛfa seda manyame ɔkɔ a wɔnkɔ tiawa mate odifo my lady ade ba kwa meka ne sɛ that day no kra no usu kra ma ye nyina kwane ya yembo seven peduasa interview asemfa yensam be no didi onye getri apa getri na say mo bia ka kase kwa na se ne sikokosi wo mu na fresh kama na getri de to sum ye no kra ne fia kwatini ni die ai amfa me ye production I be just so friend me wie ye no I be just so friend be 10 wanfa gay ready me de manosi yo mame oba eso aye obodua shinapa bi focus ya bible ni ko rapide I show me the Bible. Koya sorry. Assemblies of God. Am I yes? Yes, mama ready. Mo find it. Me bacho. Me kuni.
You peja me so some of fine. Edmasa Eshadai Assemblies of God. You peja Bible ni sumi. Bodi ayame. Eyame amaboachua. Kra Bible. Ikita Bible. Sasama mebeken. Sasama mebeken. Minitro. Nukretro do. Unyame boame. Oda. Oba pari asem na dia bedai adawroma. Mebacho mene be bitana ase ye friend John. Motana ase obro no benim. Mebacho Edumasa. Oye oho ade. Mebacho Debi. Wanya oho ade. Mebacho Debi. Motana nya asen. Mebacho na 10 years. Empranchi mu nko a. Mebacho ani. Hey. Assemblies of God ni ba. Timi twempena fiedu. Biraki. Sabre kohwe. Achichidi achi. Sefu a oseti ni. Ni yewo mu. Na ya makuyo mu kwa munsia de. Asre. Na chese dwama de yemfa panifo ho. Obi ade ye mu ye. Hey! I'm a breaky. Asre. Come on. Nana Brampa. Hey! 10 years in wilderness. Odu free. Me na be a friend of Udio. My kind of young colano. Who could disco bar. Na komo real. We provisions. No my veteran in chambers or tominium. Odu kwa. No money. Ojaze. Odi kwa. Yakodi me kwa. So what could this kwa bankwa dia kodi. Emile wa. Odu obo menyum. Odu kwa no money. No akwa no. Mat come on to what was it? Koto we chena beji gari gusu. Na timi antu. Oton. Said e be abeg. Oye provisions. Ono mimi adi gebe to me se no. Ama dem le beji skafan ko proste han. Uni ababa ko pena be to me no. Ebinie. Hey, auntie. Kase 10 years na head. Mebacho mene na umienu. Na ablabo na menini tim na nye. Kwa beso. Oye di ejuma. Ye pesi ye nwa ade oba ensem ni nyina esa woka. Eno ne be judgment. Nya bi wom adawodoma. Na nukredi enya aduma o mene na blabom. Enti ono a efa kwan bi so na odi tukoye. Nukredi ani mu ni nyina so tumi tena ho fie du. Modiamo. Enti okoye no mene na umienu onhwe nkwala no. Ani ni wo say? Me pacho oko 14 years. Okay. And I get one so 9 years. O friend na o kan sem bebre to the bo ha. Oh, mema muska and that's last day me friend no ye me fan say enkola ni be dia wade na me friend na kola ne so yale. And na o sending 100 cedis say o mu be dia wade na obema akola ni ska no dia wade no. Oni oni ntamote ye nya sen. Me pacho 3 years ni. E den afa de oni jai. Me bacho ono ane koye na wanya fufuro me bacho ani ono so akwa ho ade me bacho ani oye ho ade da be me bacho 2 years ni oh fine to ne na obi aka ho me bacho de yo kase ma enyame na me pamo no ono ane koye enti me flana onfa bi oda obefa no o mema uska abepem sa bili se kra de ofle na onfa me ko biem ni misimisi me de bedam na maboa me na e di asem na waka no na ase Ontiwe. Wo so ho ana me de brand me friend na onfa e friend na onfa wo so ho hey matete atutomu na wo ni se ska de bi ho no wo ma ana wo ni bi mampa cho ska o e di adwuma o circle ye o security e won kran secret na ko wai na ya sese madwuma ye nyina mo no magai na sese asem aya kwadwure yi amukam ho an ma be yiri TV so ene sei woni na dwuma msakre ho e ba cho da bi minimum ho na sese ye no ye be ne dai e be da kope no papa breki ana ya na eno ana ye muda na ofri he e ba cho o ye nod na ofri na panduli na so ye o ye di ni me asantini na ko na konduri me ba cho da bi o no ne ba ho no do ko ho
Me ba cho David. It is a grand na busuafo. Me ba cho David. Ma ni nua baba ko na me won the picture. Ye wo ho no oba obeslai. Yes when you no kwasem. Kesi twetwa wani so pa. E de na ya mo ye yam hu sei. We share na kwandu be ma said yes na him. Efri akoye ani. Ene de omo pa no no. Esimu agina mo odi wo mu. Ene se wanwen ene oda ho sei ya. Ni edi simu. Tiani e ba sade ya. Wo mo enkwamo. Me no wan be wu. Wa sa na kwandu di wadwane. Se pa sakre wo ya hu na e be ndey. Abi je mo na no. Akra no panini was saying. Acho ko. Ono ogina say. Form 2. Wa na wo hwe no. We ya da adwuma. Acho me ekua. Aw. Ba be sie kura sekan. Benkete ji aprapra ne to ho adwane. Ma fa ne picture ma. Mo fa nto so na ye hunu na bia na obi nim no. Brade. Ye. Me wo. Ye. Nana Blampa. Shami enwe. Talk show. Ye. Wai abije. Wai no. Kila be ule show. Ni dine de say. Pacho di Doman John. Pacho. Eja John. Doman. Emma. Wa. Tutum say. Oh. O kapero wasere. Na ko ba 10 years. Ai, malady. Ko ba don wa 10 years. Otum say ginemu ankasa. Abige nso atwe akwachire. Na we when said the content na sisi achi den. Come on. E cha frag isi shape so. Akai. Usisi. Yeah. Eje move on to amaso. Wasiri ewu. Wakai ni dedem. Hey, Doma. Bra, beha uma o. No ba be se ntumi ntwe sekan. Debi. En kwala ma eni omo ye ma na me mama. Oba ba ku be ma ba ku. What to me? Waja na akwa beha uma. Me se champon. Taw. Say ya na ye me ye yam from so pa o. Sebe wote wase, wote ukrom. Nyese bia akwantom wa kasa ukrom. Obusuafo nyina ho wo fa no obusuapanim nyina ho no. Be ma 10 gram we say. Enti no chese ne ho fe. Wodi no eduachi afe. Enti na just wa fa ne saa. Ene enti fia ya won ne tie. Kura ya won ne timu chese wa free. Enti no be me kura mpo ne sebe sof maame so ono afa ne bag ono fan bag say wo kwa ka we den kontim pam no bi sa hofe no achi no dogon wow say 10 gram no achi no so enti so pa say be ma wei a wonnim ne krom waba wono aba betena emfie du eno awu mienu a sebe wo gya wo saa ekro na sebe wo anyo ho ade ne de wo mo de enkwara no enya ne de wo Wagya ho. enya ne de wagya na so asebe akonya ya ne se sof maame wo hwe no wo anhwe no de ache nkwale wo makwa hwe papa Nanka. ade ye wo no eno ntin sof maame ne wo kan me no ya adwe ye de atoso e de bia na obi atumi ache obey wo bono mo de kakra yentumi nyu ne bebre enfom so aba na mom na wo fon so de besua de me dase Yesu da Sante Paulina. My lady, medase edurumre bi ensem bi wo ho no ma e ba show yi so a edisua de editufu se abaya na uti ukurum se be mpreduasa oba ye kura ka manini kakra na nko nko de baabi edurumre bi a niam bi wo ho asa na ese ba enye ne ntena wo nchen na se be mpreduasa no maburu ngu ho na onya wo ho nko cause nipa no unim ni kurom unim ni busuani na se bi yo ade ba che kura na waku wato wa be ndai enti durume bi e ma yakokoduro no durume bi ana sabe mom ye tete so kakra akokoduro bi wa akokoduro fun sabe mpredu asane ma bi wo ho no mo ame amese ye so so cause ade na nipa na wona wote na kwade nti wa wo kire se ahyase no kwa na nkoyiye enti sabe yo na ne ho na efe ana ne be mamu na edin ana se ye die ntia okay ni nyina echi no enye kora sabe e ma ba mu adwapade aba enti ye na my lady sabe na wo ka no no John ye hwe na ho ofe so ne ye nka nje se mo mehwe ne mawu me ka asem we no masa aka bie me se ne e ma moti wo se mbagbo agboso ahwe mo ma
na mema na didi anoma da twetwe mpena wale ya da achen mo bedi mu dokunu ko ko so ye den a wo bekọ me se oba bi ton ni wodopu mo ntoma eton ni ho ne ma nyina de hwe ne ba nyame ya adoma ba kan se ne ba ni wie school onya adwuma ye no ne salary edi kan wo de koma ne papa enti mesre oba tan bia wote ho a wo ne ba ma bia wo na ba ma ne te ho a wo nwu ye a wo didi no mo dade emra bia hye ne se so hwe abofra ne bia bomodia na wo hwe na wo dwon so ye ka bibia kire wo sabe wunti mebo obi batre da ne nu nya ne ho nko kwatena ba bi wote nkran anya de a obedidi wonom woda enya di sabre bi kura wawale na wo mpena wawale foforo eto ma to abu akwala mfie dunan eni mfie nkron my lady efiti hade kwasa ka de munwa me ye hwo se nya da ye shoyi dwon obete yanka ye momodin na emra bi akekere no sa esese ye hwe ne ba bia no ye mfa mra ne mom eni no na wo mehwe ne ba wada woroma enti se ye mfa ne se ama se bibia sikura wonim na busuani bia Bachonde bi. Ma one so e. Me bachonde bi o. Unim na busuani bia. Bachonde bi. No mfie sei. Bacho obenya be 45 years. Na so wo sei. Enso me 38. Oni ni ntam tete mfie sei ni. Me bacho 3 years ni. Da be ne twato abremuska. Me bacho ye afiwe ma dan kwala ni dia wade no ma ketwa 100 cedis. Move of friend no sending 100 cedis. Na nkra hot no wawale ana. Me bacho smart sisa se wa ba mi untini hu se no kra na. Hey, any papi tiri modern. Na ha no wokọ academy training ana. Savoto yi. Me bacho community police. Tino okọ training. Bacho no wo adwuso ye adwuma. Community. Wo ye adwuma. Difo. My lady mo wadawroma anope kra no na mate asembia be me bia ono so akohia ma me bia ore na twempra kakrakra tumi ba mintuno wahye prepare oba no ohun ememme binum adwen no enye eye black dickness ememme bia adwen nye wo wutem no wo brofre sein Abranti 7 pedu asakamami wonyimi 10 years akwa amahe 10 years akwa amahe obadi wo shabe ma emfa woni fie wo firi mu ma me ni papa ana abusua ana ye kwose kawa eno mo se kawa kro mu ayi bebe ye yi bi kwa ne ma togu minimo bi 7 pedu asa ni pa de different kraba ye mra bagitin wo yi be ma ni be gwa bonte pamo no wona wumienu ene wakonya boga Asembe na mikai mami wonya boni o. So are you okay? Hello. Akatinu difo kasa. So huma lady. Enti asema ye kanu. Emu oya. Emu oya turase se ababa wo we kosia ayi papa no. Wonya na adwese sebo bedina bro ana wedi okuku no. Eya adwempa no de sia no mu nyina na ekọ eya oba so ne bema na be sia enya oba ne bema ne oba na be sia ne mo mema binum na enim nyansa ne yetirim de bia me kasa se wo fo oba na ne nyinsa na wo ne oba no nyi okọ no bia mo ja no ne mo oba de se bi producer ne ho yi okọ no nyansa ye nim ti na de yebre nyansa ye nim ti na ne mema bebrebe ye dwuma ni stroke ati chene egugudem na no panyini bia minim ni pa sene ba eti akurase wonya 40 years up to now that no abe sababa na eye obe won wo ka che wo ba panyini bi wo ha look at all this ye woni be bi won masabi emema yensuo nyansa kakra ye yensuo oba bia ni won masabo se ne pa woni kuna wo ma maledi obeba awale de eye na so awale bi won ma eye kanka proye oba bia wale wotifie ensuso sabi woni animonyam woni ji anijie emprebi so atra mo da be 20 years eso woni jie why yes etam enti be ma ye odawo ye wo security ni o so akwa police no wono na eso hu nyansa ba ma so nyansa na ba ma de wo a ye hweba ye nyimisa entra se na more than 10 years no ja kwa de ho na o hwe no 100 cities
now they are macra no work as saying as a malady. If we be so in baby or person train. Yeah. Somebody I don't to swallow to a tree. Hello. 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 Me pacho at say. Hello. Hello at say. Hello. If for first in your So my lady, I branch here is an argument. Penny Pano Casa on tea. So pie. Hello. What is an argument? Rabbit Chacolano. Now, one is Simba. No one young classic Cassani Jimmy or think Raona or Jimmy in the Bema dear. Yawu Bachapa Oba and the Bua Bema. Nacho, Mammy or a community police. I know there's any or your police assistant. Why security was circle. But we're just community police. Can you say the way they send when you comment us? But do my baby no discreet no. Bank circle. Bank your secretary. I want so. Hey, on go bank bear. Commercial bank. Commercial bank the secretary ho krasen ko ye baako. Eh baako pe no. We dey nko bank no power soli afaka abo so ko tete no. Wa ko tete no. Oni manager ho. Ni nyina mu bebo duku aba TV so. Oh. Hello. 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 Me do for yesu ni baby ablante yi wo. Wa fine. Oh. Wo na me dey ablam so for first. My lady woni ba bia ho. Eti mami said the name lady can no kwasem. Aha na di ba ye no. Aboawo because we ebeko ba bia ni mpedifo obia no. Obeti eti manager abrante ye adwuma ho. GCB bank ya abrante ye skit ho. That was circle yesramo. Circle for mpedifo VIP for mu tie yen. Abrante ye for wo mamu makumakum ye nu. Obaba ko bema ba ko dwene no. 10 years in here, we're gonna do. Me pacha me sira mwadawroma. We wa mamofo. Wo de japadia papa jana. Oba sana sabe kuma. Eta branti amra me hware ba bi o chebia no. Mo manemra. No me hware ba. Dirasi. Presbyterian asole aye nyina ayeko. Presbyter bi ne ba. Ebu obi afa so agini sika be 1.2 billion. Yakwaka also your 2 for brempon. Eti no chese wano no akura ya ne dia. Kana sem. Enti no ena wo de me. Papa me say wo show me so me de. Come on. So what say wo tia boy ni sika ma wa. Ewia we I am daring you. Yes. Say one fa boy ni sika ma na. Ya wada trust me. Ye do ba to so. Wo kwa tu na shawo no. Come on. Ni aye ordination na. Ye di usi akonya so ba ta so dem no. Me do ba to TV no so. Kwasem. Wone wo pa no. Boy ya imagine sika no boy ni pa no wo su. O ti mommy me yire nyam. Pe be twaduane adi kra ye nya bi. Wo ma ye de yensa ko she krata ase. Eye nkrata masan. Wo nyina mo san adansefo. Bosome ne so ye. Oh, sama ye bosome ba ko nka ho. Sama ye bosome ba ko ka bosome mi enu ni. Presbyter woni oba. Mo bu obi afa so age 1.2 billion. Me say me deal. Come on. Na ya beshe. The kwasem. Faith. Adai na enyafo ye de enyafo bodua asese fom e wo Ghana. Obi ani kamafo. Wo ba ya ne ho asa akone hyeman. E do obi be ko Canada. Wo papa yu ya dance ni osikanim. Oh, when you need a solid ma, where dear better papayano to fishia. Nam say, sometimes faith near put to human face. Sebeya a crocro. But I will say, Enra Mr. Boy, no soon. Boy, no see a man on about 10 and ibi. Ne casa tenna. Nam Zan so go in the dress machine. Say to uncle. And I say, Sabri went to Faith Homeopathic Clinic. Branian show ya bosomi ye wo me ye October bosomi to so du e wa finim ye de esi ho say Branian hwe liver and kidneys emfama wo ehwehwemu ame hu say the way as say brebo mu yare e dose no ano I think na say no ratio na could do 5:1 che say u screen nipa 5 bia na ubenya ba ko wo mu a ne brebo no e ho atochema
I have various degrees of liver conditions. It be a hepatitis, it be a hepatitis B, it be a C. Obi nso nya non-alcoholic drug induced hepatitis. Obi nso nya chemical induced hepatitis. Just ni nyina ye brebo mu ahonhono yade ahodo various stages. Na said the brebo su ene ne ban city no. Se ho tochema e betimi adi mfie num ko mfie du na satrae bia se wo yade enso na che ho. Na da e be ka no ho no. Ahwe ya fofie ntoata. Eno ti yes Faith Homeopathic Clinic. Bosomi we obia me check in liver, be check obrebo. Brane check obrebo emfamao. Na afe na mate de nti a empanifo e de oyonkopa etoto brebo ho ka me yonko brebo yanka me yonko ani me yonko aso na me yonko hwene ana de o ma ote de kra me yonko tekyerema na emom ye say me yonko brebo empanifo ekase yi no munim de omoka scientists ahwehwem ehu say juma brebo di ma yapomodin wie peye no ebro wo hanum ene akire na de betochema bia wo sunsanso bone a de ba yapomodin mu enso da ehu ebetochema no enye saada no a ena behu sunsanso no na sunsanso no enam say etimi che ansana epienti no yese brebo no ye silent killer chese etochema etimi hihye ho kakran nya wani beba ho so no na asai neoma na akodrum pempenso bia wo ye hwe a enyeyi brebo no so ya kwa ba ko a wo ye no operation enyeyi. The liver is the only organ you cannot perform surgery on. Eno nti no entena ho emane nsai nam se ne ho odinti no onkasa nanso so Faith Homeopathic Clinic bosomi we mu yese oba ye be scan a check a scan a screen liver no amo the state liver no ewom ti be bia wo bia no bra Faith Homeopathic Clinic ewo Kumase ahene makokoben 18 mo honoma obe chef de ma me scan if we say brebo na ntimi anya na dwuma esunsuaso e de ba no ano de pa ye wonkofo pia omo pa wo ye bekom no na the underlying cause no dysfunctional liver chese brebo na entimi nya na dwuma ye no affecting the hormones so your ba na se bema testosterone oba wo estrogens enne boama wo tunkosua bema de ne boama ne nkwamwa do so na omunya ahoden na ode pemo a otimi anyi sen oba se sa hormones yi ebeye imbalance a chese emfa ho ne modem a oba wo mpem eba ye friend badie untimi ngobi eno ti bosomi we bra Faith Homeopathic Clinic na yen scan enhwehwem enhwe nkwamwa no spermatozoas no ma ho de te sen omododo no edru de timi nyinsen oba na bebre na enimema ne pi adwen ye omo se omutimi topa ema emu ye dinti no ombetimi awoba nanso research na me hu se ensonso ye wontam se o sustain erection ne ye ka se bema bi fertile fertility ada bia ye ka no enye emanko na ye refer to nemum emema ka ho enti bra ne nhwehwe anya sa emre bi bedu no anhwe ya bedu ma bi na nkwada no ba kokora anya odia because many bi adwen o mo se o mutimi ebu mfumpa ne de o mutimi wo nanso so enye sa letie eno nti no sa so na oba utunkosua nanso so entimi ngoba na unim because ni nyina ne se obosome no the way sisi kono enkoye onya hormonal imbalance amana affect wo hunsuo a wo de to edru ovulations are nyoma wo huni nyina akire se nyoma bi enkoyi enso so obu ani agusu ye be so se bra Faith Homeopathic Clinic obe chef die me scan all the 36 nerve endings ye check wo hunsuo se infection bi da dia ba ye betu ase ebehu se enyini so na dia ba nso so a ye wo nyoma ye be activate wo ni paduanim ama immune system na ankasa a correct side defect na aba ni paduanim no nti said your condition city bia so your ba na awo nkwa na wo pe obi ho kra na wo pe na ateko afa na nesika ba nko pe so wo mama badi jene so pan so ya intimi o sign ni panel o de wani be kire Faith Homeopathic Clinic ye wo Kumase ahene makokobin 18 mo honoma sanso na maame ne papa wa diabro adusia eko nhwehwemu ame hu say so udi sanfie na wo kona eya na enyini nti no honam akwa na ho odin no naturally ba form ne sent no enye aduro bia na obetimi anom nti ye check ho nsuo ne omoja ne wa ho odin body mass index ne de twa waduro ama we na maamefo ni pi anya sa o makonom enuro bia no odin ma wo mo de yefunyade pa na abeto won so se fufuo kra na obedi na wa ho ama na anya fikofiko pa da ontumi kon yema edi asembeba enti yebese ye maame ne papa no mumfi akona nim no yebese se momra Faith Homeopathic Clinic ye alternative treatment options a yebetimi asawade abra wono moduro yes ye acupuncture treatment e wo honom sanso so na ye physio and massage bedroom so so ye mo ahodo ye
herbal, ayurveda, and the conventional medication. We now different options are a boama yadi no de be boa ankasa woni pedua ne tebia wom no. E be check near the amount na aboa. Said the be ya unkono modro Emma and non son kofa or half for enfamil if we say afia muna Ghana Health Services said be to dwa amia say nipa wrong medications e ku omo no omo doso chen o ma yade e ku omo eno nti wan hwe ya unim sa o yare bakwa kono modro bi nipa bi nso de o ma apɛ etoto nro nom ohu se bibi se ya na no akofa dro we no anom obi se o ebi to me kra we na me nom ye nso je sanio ma no e di nipa bebre enya visit pa ye kra ne o ma hodo nai eno nti uti o ya nya dro bia na obetimi ano ye be so yare bia ba oni peduam sakraye bia no obetimi aba Faith Homeopathic Clinic yasan so o se sebrebo na anya na dwuma ya boa e ma se wunya diabetes no e ye befua fi se ade a ye fe no drug and food metabolism no e ye obrebo no na e perform aduane bia ye di bia no e convert it into glucose energy na sa glucose energy the amount I say e call mojam every time bia no o liver and a regulate so liver na ntimi an regulate as a result of say abaya dysfunctional ntimi nya na dwuma na e betimi ama excess amount of sugar akọ blood in na eno and the diabetes eba research bi akoso Pennsylvania beto dwa me say about 67% of all diabetic patients e was sluggish liver just say brebo na enya adwuma yi no ye fa ohamu chichemu adusian so a won a wonya diabetes nyina e ye ombrebo a enya adwuma yi nti ene mo munyae a major contributing factor eno nti bra Faith Homeopathic Clinic na yem boost organs no yem activate organs no no muntimi nya omodwuma se de nyame bo mo se omomeye na wapomoden entumi enwe peye so na wo ye bema wo hu se na se o dwonso ententem a fresh condition be prostatitis e trust say o prostate glands won be bia o sperm ne prepare a tie no e honom no ahonhunu bi abaho eho ehonhono na prostate glands no ehonhono sa na enam se eho na odwunso twa enam nti no obohu se kemia odwunso twa no ti bema bia after 40 years hu se odwunso na wo chempe e kire the inflammations are aba prostate glands ho eno ti ye be sure se Fabra Faith Homeopathic Clinic e mo trim enkototo aduro bia anom e be ma condition no agensamu there are some of the conditions I will buy ye be advice obi wa na ye didie ye be show the right actions to be taken bi o fruits and vegetables particular kinds be na aduane bi o di a enye ma we so ujai onim e be twa mo jeje ni nyina na de obi di e be boa no I recommend am depending on blood onsuo any body mass index fanam be si ne frɛ ye wo komase ahenema kokoben 18 mo honoma the number is 0244 58 3859 0244 58 38 59. Samsung Itigolani 0275 96 94 14 0275 96 94 14. So one crying out here, you Santa Maria, Abuya Junction, Honoma, Santa Maria. Momoko for you, Yamura Landry Managers Road, or Poly Junction, Landry Managers Road, Poly Junction. Na attack ready for your uncle, Anaji Police Station, Che Honoma. Se Bogo Suna Wadia Bra, Old Asida. Old Asida, I will bugger a bronze anachi honoma. Say Kumasin Sona Wadia, nice headquarters Hona Obano. O back Kumasi, a Henema Kokobusu, 18 moha. Baby Bia, Bia, Drew, so in non kitwa, if ye, in non kitwa, so oppression, air costro, say diabetes, Nasana Tatai, or why a Konaba, or Johnson all of a sudden, and yes, a dark brown, deep yellow, and Kanabamuso, and yak some kitwa cry. So Fabra Faith, na into me more. Yadama say, we so much bre, Namoti, Namashe. Yedamasi momrani ensamo yade yebeba edronke to a prophetess whom ne wonam obebe bibia de edro na so tekremase krimu yade na hwo se kikira em wade ho doctor no ogina so tan na ere you can tell sijani amado ebusuafo etiama said the aye no yatonkra no crofo fra so munim ba bi owo ena ye maame a odina sembe da ese ekuniba eniba police ni ewu a osusu se ewu ne mu owerem no enra police PRO ankasa efrem from Accra omu di kan fresh omu pe case jacket no a omu gusu a omu hwehwe te enra na dwono mada ena ofrem se omu pese omu nya hu maame no nti yemfa maame ne number ti me de maame ne number ma wo
to me say bedru next week kono de ewo mu bia no ye bede ba betum anim na ma hu say adwuma no ye ne pa police headquarters o ma ne frame me enra na joje ma me ne na to mo ye me pa cho sister spice ye no ne yekotobi 100% natural aduane ho ye nam oba sa wo be chinam wo be ne ya nkwan wo be ya bomu na wo twa sister ho dia me say na no Friday na me use bi de de fish de no me de kochi na me say use gravy de no sister stew season flavor no abusuafo oba bia hia bi ncha garlic rosemary kitinkiti jene colander bay leaf nutmeg and the powder akoko de ho nanchie de ho ponche de ho na fe abomu de ho na fish de ho tudru dwa so a enko ba bia sister no monosodium no artificial colors freyen e was 0243 535 025 ana 0279 140 940 yawadum pampaso PZ Roman Hill Bantama Market Swami Market and CMB any Okanshi Dr. Alaji Mamudu Kwabraji my baumia nyansa container wose yantone so aba no meye omampani na nanom yese amfo ene kire ne nto aso do no muto ene didina kire no ano papa yi woso na ma ba efosem so ene peso sakira o my Ghana awie na me nam social media ne so na me hu hospital baby hoye ekrokituam na drone no abe dropo edro e dia atufo mo te twan na nurse fo na kofa no matia no edro ne edro a ye ese ye digu ice eti eniema ehihye edro ne kra me hwere me se empire da bi omu yi hu nyina asa digu ice me dofo kama drone system Dr. Laji Mamudu Baumia mobile money interoperability say yeti hey wo be sika fi account sum dia ba wallet so simple ni nyina ya ba fo sem ya baby or the drone system no aba e pharmacy ya enra na me kire mu o de sie bi yale ne atwere drama wo na wo te so ame wo platform ne so a wo phone so ame pharmacy ben fie na bia wako panacea na what type of drone to platform no so omo sha no omo so reply bi ho ni se boy sen tua ya o he me was Sompa delivery wadro ni nya bro che na abagane no enti oso no de na ni so ade hu opeso de beboa o man ne se o de digitalization ebe satie no obi esika o man no ama yakoyanim enti se na ni so ade hu wani je ho a o man no bronya bo so many that sonson yete krata na ma ono no dikan o se toma no na wontoa eniema papa no so give us pick caps give us me security kopa bi be ma udu sia ni matin kaja aye mera wo sia hwe be mem yo ya koko give us what kokutu no into asie malaria and give us ba me sha eno ne ye new booster so ma sisi ni pedia no sine capsules no bom into enemu sa yade ne sansa ni no 0543222470 give us me pa cho bishop apempra de Ashtam Roma Asia market cheap and silver men say hwede ye hye nsum enye wakono aso osoro nsoro ma eye abishop isu kura 4 cities ubenye bia to empopon ya show nsa ya show small ya show afumu 585219 Boris B. Eya winam papa. Asi proudly efie akoko. Dia den. Ene dia mre. Eya hara harmonia ku. Supermarket bia mu. Fako your party engagement we yi. 0544 BBC 44 Good morning Habal Miss. Eya duro kope bi nanom. O se esiesie wo ma ho ye den. Na wa pomu se ni pedwa na sa. Eya good morning. Braye mu ha wo. Papa. Koko any moja broso baby I don't know bia tinated heba we pass any hallow baby I will be 0246 594 good morning heba no madrei ube grow na ye kama no fan ko kete so awo na me na grow fine yeso moja so ate ye grow fine wo ye braimu hawo ye grow fine wa wo na pese opie ye grow fine ayade na ho to wo ye grow fine ye jani aye koko na ye de aye ano
Even nipa no what? Pediama we dey na ye kama. Kama 0244 596 532 Sompa achede. Ye koye na boa wo ene me. E dey ne kura wonsem Bible said you hunu mobroni mobodi afame wo na fa bra wate. Omodi ansem krofo dance dey ya wo mutie. Wonsu be ye bi na wonyame ehira wo. Atade entoma emu anwa tomatoes bibia ebi wo ho nkransa fa ko Sompa GCB bank edanum sunyane night market Kumase Swami no mo hotel yabron sen so momo nso a fato so 05 98 55 9802 05 98 55 9802 midima fo se wani amawo Dr. Tamu da so fa won sabo watch ne so wan de kodi amawo ya de biada me pa chofa ko ho wo de uduru ho o se doctor me pa chofa chata mato ya de so wo beti bobole bobo ya de we Buya kwa agogo 02447744 Dr. Tam Daso 82 Dawu Doctor yi adwoso krapa no wo papa mi prase mo onsa ye dwamai krono kwata eni chimi ya kanyina sa diabetes pressure why mere wapo no wapo so 360 no na wo de ni cream ni massage wapo no wapo na so 02412444 Dr. Dawu 012 3P Garek Misa eyetwa ehwewa epai itini yakoko eno de emu obi mfane anema na ada wo esiamro so eno de beboa wo wo tishewa 3P niama hyew so ka ho kope bi ne sayo titiriti bi ne no ofura yekutu na ACC wo no 3P Garek Misa na emwa wo we ye EP original brand a t-shirt ho asem ne ye kan plain t-shirt design yellow black 3-in-1 red vest green emani me singlet papa boxer shorts awodo ana uyi ni ba ko ba ko to sa ne ma wodi bu ni pedi mu no na ma ne ye hwe adeshiman ka ko hwe ma cha travel and tour dan ne papa ko hwe ye bedi bro sada ena Ellis Plaza block C yani kete Dubai gate 4 ene dia no share 0243 510 EP original brand Meko Canada Meko Express Group Meko New Zealand Yankopo ya do man de Meko no me pacho yanko Meko ye kusua de ye ko bo degree uni visa uni passport ka ho 9000448 mame ba pa ma eti edu asia na yenya asem no yebedi a chenti de besi bia ebusuafo ye case number 2 no so atrase ko computer so edwade mra
nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene efa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eyayare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert middle na wote ho awaya stiff sano ono kwano no jama wa bre akos senior mensane me na mu twetweme no emo ayetitriti mentumi pon sori ho na enwanwa enwa me freedom buy na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me ho ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ani 3p garlic mixture ema moja edu mwafusane no echi natural garlic papa bi ene e dia ye aha na no na madam Fukofimpo ka kire me say he work natural health for bi bidro bi omodi aba ye friend no 3p garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya senketoa 3p garlic mixture wo kotodwe ne waposo na asori a wo complain no se wonum 3p a ebejane se hum edro yi enya mapemfo ema wo ma no fo anansa nkoda wo nya nyamfie dumienu FDA agi adwadie nkratso yi atum 3p garlic mixture yi ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P Work e 02489288824 and 02010000021 Destiny. So what about what the papa piano? This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me, but to my dear one pen. Give us P capsules. Over to us, Mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer, no, not show bottom. Are you from? No. You nephew, I can't wait. If any give us cold capsules. Say yes, see, I ran the walls. Cold, what did you nip a dream when you now put a mamma and to my winja would name you. Give us cold capsules. So be free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules.
Remember what if you do what you do, Cronquan, give us core capsules. A pin for a batter, one more menu for an inquadao in fear do me nunca. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye prekasa nko nuaban ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa prekasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye prekasa powder siesi nipadua na aba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekasa powder aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu emu agiatum yay so mama ene de me smenya bi iPhone 34 kwa Johnson we de wayade hey so mama iPhone 34 pa na otowen kwa ho ya so me enhwe iPhone na sonjo abegusui kwa Johnson no wen so for mama premier ni pa no de na kwa be drama chinchina no endre me ni bewu so pe iPhone papa eye AY Ahmed Apple World so pe bako ana ope dodo atu aton every 6x ekopim 15 Pro Max ubenya every 64GB de kopim 256GB oton iPhone batteries screen back glass airpod chargers iPhone huniema bia bora AY Ahmed Apple World oton Samsung phones Tecno Infinix and accessories nyina about the yam phones nso a bora hokoje baako anakoto bi koton omo trained engineers a omo ye repairs ewo ho hwehwe AY Ahmed Apple World ewo Techiman Kumasi station echi ho Taylor Lane ekwan ye sane ko market ho no omo ne STC bus stop no ene di animhwe omo ben GPRTU opeka ties any rims nso a oton ne nyina bi frɛ 0549 020 032 ebusuafo enei se wo pe iPhone papa dia eye AY Ahmed Apple World Kwa ena obenya papa Adi oish honey and never surprise on Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complain with sisini kokua epe ajiwakade enu hu dwakase pa na ne nikodi brew eyema mani mema eyekoko ni sisi yare drokese pa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma mema jina brand na eyema na Edusa ya wase se me brabo buye Sudi me be come mama adwamo what does ye aye chuma it's a living testimony kone kwajodi what can keep yeah Sorry obie timinum bi I just appel for kona wo man kwada no for any de onya fie dumi FDA age adwade nkrato yi atom na ekase fifiro bese na ekase duma chede na nyi so nse yare hyiren ampa nti epese wa o so odi hie bi so ye de o hyiren reality show ye de aba wa ko fa ne de no beti ni ayo de talent na ho say ye nyum to la me down to yes my body oh baby girl Telling for say, Sashi should dear Penimoja the Dwell, that didn't show for. And I said, it's them show piano. Then person can say, brother pick a form. I was Sompa radio. And I said, Sompa TV. Now, name baby, first prize pay win a brand new car. Second prize, you then fly away, Accra, Dubai. Third prize, 10,000 Ghana cedis. Old currency, 100 million. Oh my God! Pacho opasa o sponsor program Ibia and as o partner program Ibia. SL phone number 024 921 6952.
fine wonu mu ato wuntumi nidi wunim ni entira ebasa na ekyerɛ sɛ yareɛ awura wo nipadua no mu a nipadua no pɛ sɛ wɔkotia yareɛ no na ɛnam sɛ ahoɔne nu a ɛwɔ nipadua no mu sa na ɛnoa na nipadua no ɛde ɛko atia yadeɛ no nti ɛma wɔ no mu to ɛno nti na wobɛhia grow fine herbal tonic a yɛde koko ayɛ ɛma nipadua no nuane nuro ma wotumi didi grow fine herbal tonic wobɛnya bia tɔn wɔ pharmacy ne bia yɛtɔn abibiduro sɛ wo pɛne dodoɔ mu atua frɛsa ahomatrofoɔ yi 0244 596 532 ɔpɛnfoɔ deɛ ɔma kwadaa nofoɔ ne nkwadaa wonya mfie dumienu numu bi FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. Efira, my wife knew. Menene na baba tenefia. Akia, mi fira knew. O wife no ho afa pa. Me da se. Na won maduane ye de. Ne nsa no bo. Hwe, Efira, me nsa no bo papa. Ene obetumi atenefia. Efiafo manya tipa tomato mix. E di yes stew. E bon kwan a. Jai. Hey, Efira, se wo krom. Wonim tipa tomato mix. Bi di bia ba ware ase wai. Me popo bia moadi bi. Se tipa tomato mix. Se de e ma aduane e special me now for marima add down when you know that say one for being aduane. Nyasem kito oba the tipa tomato mix eye aduane na wa hoho kura bedibia etu wanim tipa tomato mix say aduane pa ene apomuden hu hia wo de a ene ehwe say wuri bi beye waduane ene esa ebo no so da form ebuga na dwaso upedodo afre 0203 403 400 tipa tomato mix taste happiness. FDA agi edwade nkrato yatum. Usisi na yawo ya anasa ukotodwe ana waya dwumaden ma emu etutuo ukunwachi ena yawo ya ana wudi akina wunya no aduro uti tubi paiwa ma wo ya wo hwanye yi adwuma edi brafo ama waposo ene udompemu nyina yawo ya se New East Chinese Hospital ho idie dompemu yade ebekokora emma biem waboboro ama udompemu abupen anase ukasa ema bupen uba New East Chinese Hospital wa yade heat light ene agoponcha ene sadompemu yade nyina Fidia, yadi wura dompemu eyi yade bia hinta wo dompemu yagisika kakra bi any side effect biala ma wonya ha na bra New East Chinese Hospital ye wo Kumasi Stadium Sobolo ya ben odefo asale pe betu afre ye wa homa so 0558799990 anase 0558799991 New East Chinese Hospital dompemu yade ebe kokora emabiem. Abra, what did dear feel do? Aden, Nansen, and so quedia near your dabros. Ninquan and a boom, and so for man up, so for man up pass. Hey, bra, a seminar no wakano, na secretness. Hey, tea, sister macro coffer buy. On one hour coffer sister spices, a big gasso. Spices are who do sister dear big gasso, and no name intersemio. So filia pontia. Fish in choir. Fish flavor. Sako konsu na oberia. Chicken flavor. Na so pese we stew so a. Stew flavor. So kon do beef wa. Beef flavor. Efe se wo pedudu etu aton. And one is obeko edum pampaso, PZ, Roman Hill, Swami Market, and a Bantama Market. And can so CMB, Ana Okanshi, Ubenya Biwo, Fre 0243 535025, and 0279 140940. FDA aji edwedi nkratwe yatum. I'm saying that Ghana must not introduce free SHS on the whimsical promise of a desperate politician. Many mistakes have been made by countries in Africa already with free SHS. Akufado, minya udeni, uye bwe. Baumia, minya udeni, uye bwe. Hey, Mami Jemfua, Nena Mawani Aji we say. Minia, Samekaya dear free SHS, I am a meme mawa hum. Mami Hunia Minyampo, a Sandy and another Danko Akufado, and Dr. Baumia, Ayenti. So Kaya Bra, Mikuna no Shayena a free muno. Annie, Mekaipa. Nani Dasuni Nasa. Some of them, Mammy and sending in Abaco school. Ecosi send another
Dankwa Akufo-Addo ene Dr. Baumia edi free SHS ebaye sisi a mema miensa Kofi esi ene Kojo eni na kosko akese ni bi minia na wonim de ya no mo eka omo se omo ba omo de nsachoye bebe mo ebi mo se omo ba omo betwam ebi mo so omo ba omo ma ofo ni bi etua school fees ni bi omo pese omo yo made ni bi mo it is just a why na ntua na why kwa ni free omo pese omo ya ye ni bi no esi nchen no mo side omo connection man any protocol nsem yi say free SHS papa ya yemba yi koyo eno ti na wo se boy ahumodin bia say ye bebo free SHS ho ban na ya no mamba mbe say ade papa na nado ene Dr. Baumia ede abrayen yi o enye free SHS for ya na mama ne nkofo se enye possible yi nanso se say die it is possible afiwe ye tu abadi abo free SHS ho ban so mama Dr. Baumia number 1 on the ballot. Abusiafo ya mamo akwa abadi Sompa Nkomo no so yenye birthday si na fe yenko e case number 2 no so we yenu aba Belinda Brago Abrampabi Belinda Brago kajre obi ene wehye no owo Chano udumase ena wodi na wodai esire onyame hira enkwatenten enso edemano Gloria Opokwaji efiazama Rosemary the chima sinekuma no wish no happy birthday nyame mani fradomo kwadomo we Israelis or say Afre o ma many abusuafo ni na America ena wo wish ye back to e ena wodi na wodai woman of faith yenu abako ena ne dofo ene ne bane akre esire onyame hira de mai bei se onyame emani free adomo kwadom edo radia se ebusua aka cheje for me 10 minutes why di obeba na ba ti ebeko case ne so case number 2 Banis ousu ehino free ba one ne ba agrek ne ba ne di Ernest woman ya brepa womo hwehwe akodai ne se ya wo bei e de mema ni nyina to wire mo adwane kwa Order in court. Obapa anti ben your Bible Quran be focus ya snap ni bodu ya apede he so me pe Bible ko ya sole ko Anglican mo chi asai kroye kroye o Kristo mo peja koso bodi ya me Benis ousu mikra Bible sasema me beken e ya sema emu odin onyame boa me Order obey dia ni wo of Ernest nice boy pacho antiri asema aba pacho 2002 ena mikosua adwuma wo atonsu bokulu nti emu no na mfanse me hunu adwuma no ena abrantie bi adepam ena abrantie bi hu mi no ye se na nigem nti ni ko fie ko chia me maame nti emu a no be 2003 no ena o ye se obetu kwan na okọ na menyam bosome miensa obey pacho aye me bey ena okoye nti okoye no be bosome na ninum ne etire nkan nti menyam nya bosome nso ne de ma ntine nkan biem ebesi sabe na ubisi ne maame mu nyina nso ubisa ha oma obi anso se onte ne nka nti na kyese mu aye de amame no kwase me de nti amehwehwe ne papa yi akora nso hia ne papa na ese woko Legon University wo Legon mama ne transfer ne bikura na kola no nice guy we de anya asembia enye papa ne nyeso aye boni o onye boni bia papa no na ye hu no se wote ase ana wawu se be ya bi obi ehu na kola fe no fe etu oni me papa no there bi na menyem bosume miensa na okoye afie be mu bacho 2003 no okoye papa no free krobeso omo atonsu hwa na ne maame ne papa mu nyina omo ye santefu ai ba kokofu ankasa na omu firi ye fe na akwasikra no krase okoye okase Libya na okoye ba okoduru yi nti okoduri no ofe na ne wofa ba ko se na ne sika wo bi ho na okoji nti ofe ne ka che no kra se ka che no kra se ne nsaka
nti efiri ho no na manti nka biem na ma they say no the nti ama me hwehwe nse me bre akura last week no mu bi school a wokoye sister so ti ase no na ese hwehwe nti me hwehwe so we de anya bia watene nka na wo mam ha nti me hwehwe na me hia ne pa akura no nso hia no pa na munim na danfo bia menim na damfo ba ni anom no the communication ni break kura no afie be mu no wantene nka biem besine sa ayi 2003 no am na menye be 7 months eno ano no wantene nka biem na ofresi communication so firi ho ne de kokofu antine ba atonsu bonkuro no mafia kokofu fine ofren kokofu baby mindie mani kokofu ba atonsu chesa Ghana han kasa de udini so Ghana ana eno na minti obi anso so nhia ne ba bia debi na ho no olibia ho no na ne namfo na damfo bi amfrɛ wo se bia menene ne wa ha na bibisa mi ade na damfo bi amfrɛ ba me de ni nua ba bi namba ba se wono na nim bi obetimi akase bia na obi frɛ ne dia me ba sate menene nyina na ba Greek nti agriki ho no mu fa ne picture ne nto ho ne ehwe agriki ho no mu no na kyese ya no obi ani atwa ne so a ti unti ne nka kora me fa cho debi aw wo hwe kora titi photo sa ayina 2002 no mu no na utwa sa picture we nti ne picture ofa o kala ibi o ba ani fa cho ani wa hu bi anka no fa cho debi aw anyeshe ba ko sina pem wate watimi aduru legon idie akola hu na no hu se adom wo ne ho okura grace kase pa akura obey ni pakase una kese ni obi na be kache una tunse ubisa grace bi dan so ai obehwe wate yensere nkwatenten wate na ontena so obey ni pakase ma hu na no hu se ni pakase na ti wono na menyi ni se papa no bisabe ne ho adwona obeyi nani ama wo saa 27 years 21 years ene se te say kasegu akasamunum na me na do me yo wo yakola wo ha adwen kasegu akasamun wo level say pacha afi na me ko 300 why auntie eya na how se hu papa o me pacha se eto de bia to say bia visiting even SHS bia ba ne papa e be hwehwe no omo kasa o me kra me ka che me papa say to da obe you any but we nipa no to mu say untu nya bia ope sana na ti mu de wo hwehwa ne se wo ti asenko ade a oma mo ntene nka me pacha awurade mo nya ya domo ti sister wa no wa hwe obey achani o mi ana hwe na me pama de se kura mi mu ya me ya ne mi sisinti mi ntimi mpama de biem tu ya dan provision so bi na me ya kakra so eno na me de hwa akura yi na wa ya de level 300 de wa ya de na no wo ko ikura m ko je busia na e de ma ne ko 3000 enya hwe na minti me so obey wo be gira yi eh akasi otimi nka me sere na wo ko ka se me ngo be ma mpa ma wo be ma nsu besi sabe minti nka se wo ha me so akora ni hia se ayen so be ka kwam won ka kwam bi ande fo anu me keka we wo be ka de be kwam nyame ai na do na kwa be mu no wo ko ka da bia me je busia mensu ma ba yin basa te se dia de pam no de wajai wajai na se atana se no so nye yizu bray o ye kra tete ho bla jamana telecommunicate ye ko telecom no na wo hwa abije no musa kra na ngo ye eno wonu ba ba picture abige na no ate abro so wonu ba ba photo papa wonu ba bi gina ho ba chaye mi wona no anu gina ho mfato so yo mudi do no asere mira me ba wo hade wo ba siri o mo fa oni ne nto so no mo ye maba wa ne mrantia no mu twisuo no she ana so hu ma me wo kroma no papa she ne fe au bra
PK say omukrom no no PK ofufi kokofu oso omufie ne wo PK bra bebu samu ma ya bia na abusuani wo fa watu kwa ache bia watu kwa ache PK so ne course me bai wo obusafie wo hwekora papa no se PK hwe nanimu yama PK wo fa akawira wode ne ho akawira PK so wase na busu apanyini grow fine transier na NS ko transier ame hawadwen ya PC na sister na wan ti wo kunu ho ahyew na ye de enim se wo be ye ni pakese afa beduru onu sire kwin bi ebe ne to fia sa dreto abeje waboso ka bete grow fine yo ebeda onu chief wase sabri Dr. Grofa transe ya disua miti dupe ye ba besua de afa nipadua no ho ifise da bia nipadua no oboye nka ye fa yare ho enam se ye nti yare asinti emre bia yare fuyimu eno nti na Dr. Grofa afa to no ho so se emre bia obeba na obecheche kwan yare fa so ba na obo ho ban aboawo ifise mpanyifo aka se ahoban bo atrema eye chen ayaresa bokiti baako se wutie mi a ye ba betwetwe nkomo fa phone na gi number no wohwe TV ni so a twa TV no any phone ni number ni nyina na ukọ drugstore 100 0244 59 65 32 0244 59 65 ye be kasa afa namnes ye kan namnes a de ya ne enim se unsa ne na yo tititi ye ma amane ye papa nim de o kan ananse ye se ananse a chew ye de ananse saa ma yare akunye nananum ye papa num ene aduru mi no mienu so se ye betu ye hofo ne abo ye ho ban afri saa yare ho ifise yare betimi de aduru yare kase a brofo ana doctor for freno cerebrovascular accident that you said the yare kase a free stroke betimi aba intime bia na so ho ban se wo hu se unsa ne na yo titiriti a unfa ni agro emre bia na obehu se unsa ne na yo titiriti no na cholesterol sra de boni awura oni padua no 15 to 20 years inti wono dete eno ti na ode okwa na ode okoboko no eno ti ato omudini silence killers yare a eku enipa boko didi kan ye pressure stroke heart attack ena de yabebom septicemia wo ho onyare na de na ekọ no ngro from agaduro no se de be beboa asiesi di padua no ama ni padua no aye fine a doctor fo aye hwehwemu ahu se yeyi enipa edubia si ho a emu ennan ensa yo mutitriti na nsa enipa nan enye den ya mienu benya pressure na omunya pressure na eba na chese yare a eye chain edo kakra edo beko se de meka no pressure no eben ye chain yatade ye hye tibre bia no ye hwese ye benya eduru a beboa ayi sa asrade afri dipaduanum se de be ya enkofa ohaw emre yen ubusa doctor bia se ede na kofa sa yare we ba the doctor bia be ka kire say ya na srade boni awrewre ntirinum no a friend artery no dipadua no aye moja na wi a o pompi afa akomanum no saa ntirin na edi kan akofam saa ntirin ni kwan se bibia fam eka enuane nura a wadi a friend nutrients enframa a wahome papa na ewom na a friend oxygen no ena emoja na eje che akọ dipadua na kwa nyina akomo omaduane adi se de be ya dipadua no be grow fine na nyame anya wadom na srade ko rewura nsantini mu a ehọ na yare ahyase nyina efiri ebasa emma moja ne ntimi nkwose de o se ekọ ebi wo ha ebekọ bọkọ ebi wo ha ebekọ speed yeya num se cars go over speed so a edi wuo ana accident na eba ene ekọ bọkọ so a yare saa na tie nipadua no moja de kọ bọkọ a wo se akoma no hwe ahoden foforo saa de be pia moja ne mane kọ na saa ahoden a koman epe ede pia moja ene ese wo de pressure ato akoma ne so high blood pressure asase nyina ha no free wa hwe ya yare de obekọ ngro from agadoro se de be sisi dipaduanum ama dipaduan aye fine nyame anya wadom na srade gina wontirinum pe aye yare kase atherosclerosis afedie enframano na wo se duru wadwene mo no enuru ho enuru mu ntempe wo cells no brain cells start se ewu a entiri na so wani ewu a na chese de yare na eba pressure ba de wano so beto wani so what pain a pressure ba na ni so
obi ba be so ne nsa dompe no mu isu ntumi mpagya obi mpa bo atimi firito obi tia fom a yesi fom no yare no e bon ka ya na wan hweye na ntiri ne pai dia na kyese de yare kase e na ebrɛw eno ntiri e kyerɛw sɛ nunum go fam ageduro no sɛ de be siesie nipadua no ama nipadua no aye fine ya ne ebusa ho sɛ saa bre ya otimi kɔba kra na tisɛn na yare akonto dem yesa e de haw abebrese e na ebrɛw nunum go fam ageduro no sɛ de be siesie nipadua no ama nipadua no aye fine ya de yan kasa ye kokoo na ye grow fam ageduro no na nuane no bebre wom a ye friend antioxidants ebuwa yi nuane a ne galamse ye etu asaw maimu ye nuane ye di nyina no misro enro wom unu grow fam ageduro no ebuwa siesie nipadua no eyi saa ohawe nyina afrim anti-aging properties e grow fam ageduro no timre bia wonum a omu akokora ontwonchom de otia na otie unu grow fam ageduro no se de be ya bibia be fine sadia oho na otifa edwa gagaga unsa no na yo titiriti woda na onase ehyehew no grofa magedro no efise yare nyina ahyase no eba no obi da na ne nase pegya wo ho de nase wa na pegya wo ye kase ya enya mfiri ye nase yare na eba onka ye no grofa magedro no se de be ya bibia be fine ye de ya kase ye koko na ye dre ti wo ho na so woni su briw grofa magedro no uye adwuma wa wiaso grofa magedro no wo ho no akoma ebo periperi de nipadua de ka kyewa ne se umoja ekofom umoja so ate akoma no hia moja pompe onyabi grofa magedro no esa ede hawo ne beba grofa magedro no esiesie nipadua no e ma nipadua no e fine waposo no waposo ye wo ya se de bia me ba me ka no apo anaka sai de kasa bia ntem no ade agregre obi hye ho oil bi wo ho a friend glucosamine unyina ewe wo yare ewe to no grofa magedro no eboa hye ne ma se de be ya unya dompe mu yare ana unya aposo yare obi wo edura na dwa wontimi nda de kya ne se moja na wo adwem ne kofom adwene ne yise woda asan wada no grofa magedro no se de be eboa ama nipadua aye fine aduane si wona wontimi ne de yare no grofa magedro no ye nua ma menstrual disorders eno ka honti atu ye dini Dr. Mensis obabi wo ha emfie du no omu ne nsa emfie num no omu ne nsa obi de ba no wo bobra obi de ba clot obi kura so de ba entwa num grofa magedro no se de be siesie nipadua no ama nipadua no aye kama gina ba no ne enche obabi a obenya aduro ni bi ato emre ni nti 0244 59 65 32 0244 59 65 32 baby eto aduro bia say pharmacy herba over the counters the friend drugstore no yan akasa so waka say na mo eto aduro no wuhia ka na no otobi baby a otimi ka bia Shante region ha de ye mo bodini fi say tokro bia obewuram bia say pharmacy ana herba obenya bia to na mom say won kremam ne ne patamu amesroko o kan shi drug lane Keswa Keba, Tinatek, Nanabuache, Angel, Ruta, Repash, Ubenya Biato, Asama Fonyanako, Ekus Pharmacy, House of Drug, Widama, Ubenya Grow Farm Magedroni Biato, Amasama, Nana Heba, Post Office in opposite, Ibiwo, Sana Won Sauma, Nanabuache, Ubenya Grow Farm Magedrono, Kofodia Fonina, Moko Gausin Pharmacy, Ubenya Grow Farm Magedroni Biato, Wonko Hillside, Ana Anti Akubam, Grow Farm Ho, Sumiane, Kapeba Mose ana green light obenya grow farm magedro no saa na wo tachimaya bibido depo ahimfie opposite wa obenya biato takwari pristia monko bibido depo grow farm ho bogoso unique heba obenya grow farm magedro biato takrade AMNsa grow farm ho Elibo dalo grow farm ho saa na wo Cape Coast obenya bi oboachi ansa ana pena obenya grow farm magedro biato Mankasib El Social Station grow farm ho obenya biato Winiba busarade heba sana wa obenya bi obroni ana 1000 pharmacy tamale obenya bi PK Gombila nunum grow farm yedro no se de be siesie ni pedua no ama ni pedua no aye kama se de da bia ye ba ye ka no yesrew wonsa ana onayo titriti memfa nsha nanse wo ho na otifa edwa gaga na ekọ na aba eba onka ye wo ho na wonsa efan ejojo ana wontimi mpegya emu adudu grow farm magedro no wo na onase pegya uda na onase hihyewa grow farm magedro no se de be bo ho ban afiri yarewe ho ifi se de meka no yen kasa meet dunwie no ne stroke ayi nipa enum afiri asase wi so twen no ankoto so nsia grow farm magedro na mo ho ban ifi se de eka no ahoban bo atere baako eye chen ayaresa bokiti baako no grow farm magedro no ifi se grow fine makes you grow fine. Grow fine makes you grow fine.
who vine no baby a ginano, na pe a drony bee, and rob a farm a man temu or bushing. You say grow fine, I'm say, grow fine, here crow, grow fine, here crow, hey, do papa. A boy says in Pedriano, my come on, say yes, Simo Jedro pan, you grow fine. The bedroom one dance, ya mit the cassis, you grow fine, you grow fine. None no mono ya kama, cocoa, ni sham, South Nipa mena, insomnia, Okateswa wona, Wavy a druno. I was swimming in a here now. A bow says so, collect will be in any affair. Who ya no money a day, Beijing in every groove. A boy, dear my fair, grow fine, Memo grow fine. Aha, sister, dear say no Anna. Yeah, Mr. Champon, entertain to Honka crackray. Abrampa, dear more friend, Piquet so the Anosoy. Kasa sister ye kasa no kasa abrantie e ma menene papa e wo atonsu na me won se ma menene papa no menyine se wo mu twanto wo mu nte wo mu ba no enkan ka wo mu fa kora kama we sei sebe ka ne nana no pa senka ne ba ne tiase anka wo mfa ne ba no ensie na ya mompa ye mumu akwanto we se no ya ne nsem bebrebe utimi akohia utimi kohia ne mebi ne bi kura obi akoka be kan ne ya chew ikwa na oda ba bi no ne ade ntia mompa ye so watiase a eye before the Libya kasa ne beton krako Libya amai enu ntino won kana kuma nto ne yam wo ba se de eto betwa so honkwa na akra no onanam wo ho be mane man onu wanyini I said be 70 something no mo support to kakra ma one city crowd bi am anti di o mese that be abubu akola ni mo nyamfo se o mo support na wo kunu ni nuanu mema ni ho me say o mo nyina obi aso oni bi me ti asabosia me di adeseman ma je bosom tiwura bank wo mo tiri mo odin na no ya wo kwekura sa na mkoje ne man bi no o ye wo fie ena na mkoje 3000 de ma ono so ye medicine oye medicine ade wo hia ya nkwa na bompa ye ma wo ba no nyame be moas ye wate e mema dwuma na wo ye no akola ni monyamfo se papa busuafo bi enfita emumpa Paulina kasana bi kura di po bi nipa no obie no ofri oh Debbie Mr. Champo first here and say ababai erade ayena domo na hoden na wotimi dia hwe ne ba no aduru sa enti ka me nka mesre no esen ko onyi na ni free be ma na busuafo no eso na level 300 di level 300 se kura of mami bibi ensi kwa waba afidie we se so bi kura be tia kwa na wa hwe ama no na kola ni monyamfo se ni papa busuafo ati muchuru ma hwe ya fa bo ga ye nso a wo be ka ya sere hello oba ma hey hello some phone we no any padu we obi etie ne bi ntu metie you want to Paulina Brem malady medase na mesre my sister he say onko so no nhye ne ho den no question sa bere kwa de enye ni suo e wo mu sa wa bread ne so ensa wo hye wo ho den sister na me ayebi ma ba wa ya mo ba fidie so se mo hu ai ba ko die mfie mienu na mo de te ha na mo ka mfie mienu na mo kasa obedie hello sister ma hello Abrampa yetie ya wai Paulina kasa bi die mfie ya kan say ma me atimi ahwe ne de invest you level 2 at 300 akafe no watwa akasa ACS so ye medicine na no kura no sister aseda na so de nyame wo musa wa bread de na nso nyame aye bia mawo cause abusuafo ne de ye na ba yi wani because time o so na kura o ma hwe na kira kwan na sabe ye den kura ye wa na wo de ya adopt ya kura bra ba adopt ne September 22 ba adopt ne oh say my lady ya adopt ne kura ye Sompa Nkomo ye de ya kura ye pe ye pe wada ruma
said the way fan boy, the end of boy. Or see him funny. September 2 to about America, see him fat near any number man. Yo, September, would you Judy? Only reason his sons and daughters, Munia Bakuna Bay. Intimacy Ernest, and so what our room. And you, Mammy Bonia, yet share. For baby, and your men, no mammas were drew, and they were Bruno. That Nessa or the Dow mamma. Papa, dear, and you say, and you're 7 previous and so what you are saying, dear. What ye and any day or beba. Nanso, maybe I am acquainted to your moon semono. Libya acquainted to your moon some of the baby at Tibinum. Near Master Mrs. Stanza, Uncle Sonomon Pie. Now on Serena and Qua. Any one more can't we. Yaminti, Obetoka, Etifa Sunvie, any Akuma Pani Wado, any abofran and Senyame, Omu any mercy. My lady, medicine. Back on Tonkro. Bema Bushia phone in Afi and Fabogan, yes, one. Emma Mammy says, "Oh no, when you so you couldn't fool, so when you couldn't fool, or shiny by medicine. I crave a really who of fay, I can cash him, what was sharp, I will be on it to fear. When you feel Mubako man, I be more in any say. I feel no mammy, I done a bronze man. Bra, Cabbage Cowbage was they. Wabakrono ane to fiansa adwe no ofie ma no ko beti ye ne nyina ye ba no enes ba bi e be hye ye nyina ye ba no o ma me wa ya de papa ayase komo a wa kire unti kan na de abom so mpese obi abe ha ne ba be ma kro be ba na obehu se wo anim nyam se obetaw na fe na wo ba no na wo de wo ba na ye ni bibia so agya wo no oni wo ma me oni mo bia wa no do aye na ade nyina Bema crony beba na brony bayenti. Wobeka se pamoba no kura. Ane. Enti. Shawo ma me sacred. Na wo de wo po onye. Se de wo jona wo ofe no. Wo sere jama unya mpra wo. O ma me o. O nya me hira no. Oni bi so ofo so. E hwe ni nanan. Na no se na maje bosia me ntua wi ntimi nkonto no na ekope obi. O ji bi ma no na. Mami dia bia e mami o hwe wo de no de o mami nya me hira mami e friend say e fe na akomia oh fine kumawu oh anti akomia oh me ami hira wate unanan obetwaduane am wadi ansa no obetrase am wadidi ni nsem sana wawu wo bo ni tiri nko no wo de sima ka kire o Bushia slim and fit. Rest of the nema reduce ya. Why come on? Why sexy? Me fuak. Come slim and fit. Sexy. Eti bomoden asa onu obet. Me si de me me ama mani age me ho. Me yale aye tim adwane. E boda ayem brog da ayem cement. Ni nyina and fade. Me patoko he kumase. Kotoko ya chipum. Ya kan say de ni agro. Kan Oso memu baby a we fu na edo ano frewo na bidi ofu 0536723921 ba achamfo ba o mayade nwane pana according me pacho yenko ho usano na yesemobuo ana wonamobuo osopa na ko kasemu yi na kuro tu na yefu nwi no umi a enwu eno de 0244988004 Leicester Ghana amoase o amoase ya ba yes sanitary pad extra long to bito heavy flow and overflow amount point and sope 0501390337 Kengen no super papa na mo ni bebia no kanjin akalan drink water who I am team eno de didi a wo ya wo brema UGC about 0241449191 kanjin nyame soma for yawo odifo no asumdwe ntontosom ene watranse wo ye cancel me wi ya me ko center wo se ya ye bi da so a bra be hye wo ni ko na wote unya dwuma nye Ufie no 15 Ghana Growth phone no the number 030822255775 Spanish 3 power yes Spanish anti-aging unasa tata me pacho ne to asie me pacho ko boy ne wonum no enkan afrika de be onya wo bra wo kam yes Spanish 02661111 D4 malady PK be translate be boy PK mechire my busia pani PK se na suntim kra ya se akre
PK PSC em say me nya ntie say sakra no mu fie na eto na mu hwehwemu ni say adawro ma PSC ma frɛ me nana no na me picture na send no no me na wo hu na me bisa me mami ase no kokofu ana kokofu selebede kokofu ni ana selebede no wo ɛsoro sei ya emu ensuo na twa ntemu baby papa ifre baby papa ne fre na ha timi bisa anse na onim na damfo bia ɔse papa ne kɔ na phone ni ho zata na phone ni ho ha ti wo hu na damfo bia obenya na pɛ number bia fi ne ho be onim se akra ne ye ne nana okay ti na bi mo dia mi hu ye no yo nti ye be ko ye fie dia anka we nka be ko fie ka me ma ne nkokra ka wa be je wa de ka me je no nice boy si papa ne busuafo ntri mo de no kwasem ba mu ani mo nyamfo ntre nyame be hwe no abo onu dua D4 my lady na me ka chim nya ba se di nta wo su se wa bere ye wa mera wonti ni etije sun no sun a Nyankopon kra wonhwe wanim Nyankopon na akora wa bedu sabre se de nta wo su Jesu no emenyame ebere nya kwa na minim se nyame e okasa no obekasa ho awie nti wo ha ne sei aka 3 years usika kura no mfa to bibia bio e ma akora bia da Onyankopon na madon so enam ye maame wo hene ni adazo aso ebema wo ankasa wo nsa koteskanto wo ane se usun de me no nya adwene esu manyame anim nwase nyame jo krenti se na de papa na yai wada wo ma wadi se wo school sampa de wo nya de abejeja no ojo na nya papa na kanufuo de nufuo ye aproye na kanne de wo ene wo sitaburu se mi duro no ma mi hu e di fruit fira kokofire eto odun timi mfa o me na machire abrochire ni ono me da dem da ene wo tu a wo ni safo akosie so o me je ni safo a nenye school ni ana branches wo nya saa sabi hu ni pa eno nche se bia hu se nenim no o nya saa den so obegu ni maame anim ana so obebu nenim tia yenim se baby e wofa no se malade wo kayam so honhom kasa chem so doctor na se mo piao ekodenim na kasimbillahi Allah tonkra o Libya Sadiq Nafra Libya Tijali Gatron Saba Senate Ola Bangazi Olay Allah ani yebwa wa shugul ostamalaga ani wa kalem Sadiq wa show photota mudi kulu Nafra Libya ana makaka no Ashota Mudi Akoma Kulu Nafra Libya who were Gams Shugul who was Shof at the mood or Lagams Kalam Rakab Namba Sompa Production Malay de me Kenya say so what yasi so one tiasi omuma ye because Libya de sabi ye nani ye manfra Ostamalagani ye ay Messi ye Juma eno no mo ye no eno an ye nyina ye eti yesre ye pamacha Libya fo mo ho mo mo ayen so ko Italy na malady ko Italy so apa isuo no so satam no ye malady o semi malady wo de fa sa me be pie no enye papa wadawro ma nyame na na ye de dan shukran barakalofik na ya so da ya unhu no so you know so the himself out there o da ye nyina wo ma no be rewa ma o sa me adwane akugina Abraham benkum so ade obe mo wabada esu abusuafo dai e wudade ye mo bo ma ne mpare ye ejakra baby a wo bia wo beni ya mo fa ne ma me nkola abremu no tete kwa prima afo bi dia ba Facebook phone say tete kwa prima afo pa wo ne boy so mo ko say na side na crowd bo atonsuo so mo ko he say disco say afternoon jump pro sister agina ni pay ani we hu bola so kase a ase oni na ni pen so abekwa ya one no champion guy asem ke trampa tipa tomato mix yenko petit pas tomatoes misha no artificial colors dabi vitamin A yenko pebi ni fa yenko
any stew Mediani yet papa jollof di chai eno die etini te 024 tomatoes Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services a doctor for na ye ready yenko hono mo ayen see area to say hypertension ka ho typhoid tuominika unamani ensa straight enlargement obema na oba elastic nsuo musuo oba na obemi mama enye vaginistic minimum School Junction off Barikasi Road 0543-320-030 Gentleman Dental Clinic wonum bon ayinka afam kontom laba ase examination judgment dental clinic wonyi yima yen no shigo ana silver na enye judgment kama 0559-139-582 Lawson Beverages Company man capsule Dr. Lawson was a major Sabella. Young Koi, young company no be no Nabama Jemu Awobre, Simua, 2 9 TIME Copevina Nemuao Nantuntu Momani Swadia Ombehawo time H and no choose once and we bedroom across Napoli and some Martin come a bembe jinaso 0244-417-669 or boy by a medical Dr. Ben Michiao free Monday copim Saturday or Juma uti weni nasi na hono etukro sanohayo tititi wabeti na asema kwemu ewo anase social dead enchire hwe wankasa omojare nkura ne mo madwumu dawo eti part time ane papa time nkope bi nfa nkwemu odin heba bites nsu ginam den me pacho frɛ 0249-761-508 AY Ahmed Applewell me see ebode ne mani age Apple yes Sandisi Cabrel ana set phone and I will pay iPhone papa come on 6S and the kukuta 15 Pro they use phone papa glass protector Samsung back glass Tekno battery AirPod charger and the enko the what can the inbox and UK use your Techima Taylor Lane a wa na ubeko 0549200032 ebusia for enkwa homane so na bia na ye papa yi obaby so ache na hye ne dan mu eno so na ho asem na pie 05549319200548 hello me mame only papa ye original yanko asubin kana be ga for the drum yo majoso my evangelist my country e condemn and the latest baby na we dey use am the penalty oh me the question say oh at the end I come into me ya na first case na meeting to so be wo ba na say dey nyado unti me hweba na me to bia ma e ma be fidis omunti o but we dey be ba kase na asese na hu na ba ma bu ha ma na say the be me jira ho tiri I said dry line no hata no so e bi na me ma no se ba ke give see be do bia no me head ba na ma me ma e ka me nko a sabi but me ni to bi so afo so a ombedi ngam ko be ha po fia ba bi tu ta be so no the friend say sabi one page madinye o se ka ka na be ji ama na ma onyi na nyi fa bu so ba ma no sabi me nyi mi se bia o da hoti ase so ho bia me ti go bia no anda da ti ase ye se be ti pe no ti akwa wo sabi invest better salary abu so afo so apono ti be ska se onyi na nyi fa bu so e ka me one page madinye no ha fa ne ba no be ti de bi be da ase enso that's it yenua ba Ernestina ba also was sending a bibi kakra Ernestine pacho e sign na sende my hu se sia no mo kwa ye ma wo go hello pacho udi entil 1000 okay come on you Ernestina ba nya mi shira obebri hello pacho entil hello yate won kakasa asunje nkawo momi nkawo so le pacho mi nya meeting la patinha kupon into supengu abrabo to momi nya mi swo me wemo e create mountains me ye juma na me de me si de to ma nya mi swo o kwa kukubro
So I say David or Kojo then mine. And I know my banner, the brain accent. No, can say me 9 years. If you say a war of the friend, then the two answer papa no, and you will be worry. No, my shame back. The moment meaning, it's the make me a man you want to say. You know, say in the baby in a bedroom damo. Then men will say, yes, you were at it. Yeah, I'm more so. You are saying, son, you did baby, and then you send the better. It's money, I think it's strong. What's the meaning and strong? Show the papaya with the money. It's your soccer. It's a dinner. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon. Iyaba for the mini about baby. Eradi adum. Patrol and service ashtown. Iyaba. I'm just a member to be obia another part. Media third case no better program national. Ma obi adi awaye ono menka say obi jaba paye. Media for 3 years. Because these people try to do the bon angata for food in my or no actually food in my now you need me 30 for food in my dear way. I also saw the away and to Ripana or no Africa also be 12 or 12 over to the final. If you move to the SMO, not find anyone on the heading. And back to second case, I'll pray we are to do the any down. You really pay me to get I'll pray one in GDS and try to see the more about because Libya dear. Libya dear. But we should have survive. We came on by the woman said and there might be or any Namenka or Patrol and service with us. Yes, so yeah, that was say. Hello. Hello. Pacho DNT. So forgive me for you. Also, hey, you don't catch it. I must feel in my food, papa. My question, class, a village. You ain't away. Oh, the American can say, I'm sure. I'm sure, papa. I would do my Ghana. You see, the beer because to the man. If I am born, if I am born, you don't know. You could put a picture of fear to a quadru. Amen. Say, you see the occasion, sir. Our branch here, you can't see on your body cell. Or best have the minimum. Edge oh, a man of in the hole. But also the women here are not a neighbor. What I say? If we are watching on the man, if you attend see, often not dark, I'm a pallet to buy. What's the nigger? If you all be out, I'm a shame. If you all should be on, I'm a shame. Yo, that's what I say. Hello. Hello. 05549319 054891. Hello. Who also? Ama. Joanna Ekaze. Yajo. Ama. Mete wonka wonka. Ayete wonka. Now what say? Abaya. Eradi adum. What say? Nyame hira wate. Amen. Umi a obi dum die Yo. Agolaba nyame ma kwani amode ta. Yo. E be so tumi ni ayo to we focus ra. Mini a e be me ka show say. Ye be si bia fa se na nyame. Ba tell before say ye any fire ye. Se di ni anom etna to boom. E bia abusua no kra e boa o hwe obeya. Ka be wada na konfo. Kwada ni wini e kwati akwantisi baby akana traba sei fasi dama nyame sei ebusua na ntu ba na nyame abo kokko ni akokin amo ahwe oba no amo medical school entie ni ensani asafo awade opega ne sama otimi hwe oba no entie ni ensani no onya wo da wo ma ompa wo so da sisa me no parents say wan papa abo so ba engineer o ye pa yo minkwa da me be hwe wate ya me ba po waka wo wa show no ba no
ebi abusua no bɛka ho akabɛyɛ nnome ama akwadaa no eti hwɛ nyame anim na bo akwadaa no nyame bɛboa wo ate nyame nka wama nyame mmoa wo bebree wɔnka wo ho kɔ adwuma pa wo yɛ abenaba nyame nhyira wo yo ɛda mo so ase hello good afternoon Pacho Intio Pacho police media na moka no onye kako o kosiri mine ne prayer ne pra for na da omuti ajusu mensia omuti ajusu mensia court estia first case in wow Papa mati oni oba fofo ti Kubase one oba fofo ti Kubase oni oba fofo ti Kubase na court ajusu mensia yo yet you the patrol court ajusu mensia filling station bi wo ho ne on a brema ebusia ni priority o ko effect ya o ko no de be o plan police ni no when you police yes we jai sabu security ai no o ko sister na ma direction no ba for to pass okay ebusia for ebre na nya ye bi edamase Ernestina ba na mi hirawo na yenu se yedi atum ye maame ne papa no ma mo bi wo mo nsem 3 years ya ka ne ye baby doctor de ombeboa no ama na ye na wo na tade no ene ne niam na se ni kom aba ha aba she Christ en mu nyama na maame akoma so ato ne yem ebe sorry so Sompa Nkomo china ye Sompa Nkomo reggae Wednesday men ko be bia big gaps yourself. Let's get